Wow, I have a few for this. He ira no aku tūpuna ake, te ira tāne. I identify as my version of a tiny as a boy, which is, you know, me. Tāne. Tāne. Ai. Oh, he wahine au, he wahine ata. My pronouns are you could never. He tangata te tangata, ahakoa tō taitara o tō iratangata, he tangata tonu koe, so. I mua i te tanga mai o te kirima, kāri te iwi Māori whai I ēnei pauaka o ēnei gender binaries me ki. Kind of squiggly larangis pia, like he tāne, he wahine, he tahi atu as well, and like... Kāre he kupu mo te tāne mo te wahine I te wā ke te kōrero koe pāna ki tētahi tangata. So kua āhua tātou vibes tērā. I mua I te tanga mai o ngā kahi. Yeah, I feel like I te tanga mai o kiri mai. Everything up. Ki au, he panga me te mā, he tāne, he wahine. Whai, mai te ōroko hanga mai o te tangata. Ka puta mai ko te tāne, ko te wahine. So, maha hoki ngā momo mea hau ke te kuhu mai ki roto I tēnei ao. Ko koe tērā, ko koe tērā. Kei a koe te mana. Yeah, e nui haere ana te gap between like rātou mā mau ana ki tērā whakaro o te irarere, like karekau he gender, we can be whatever we want, we can do this, we can do that. But then ki tērā atutaha, ko rātou hoki e waihanga ana I ēnei ingoa hou mō ngā irahou. So like, kei ngā hinengaro e rua au ki tēnei, nā te mea, ai, me whai, like, ki te hihe koe tetahi ingoa mo tō ira, then kei a koe tetahi. Engari, ki au nei, kāre he tino take mo tērā. Te tāne me te wahine. Kia kaua e kotiti tuatu I tēnā. I te mea, kāre tino whakapono ana ki tō ira. Ka whānau mai koe I te kōpū o tō whāia. Ka puta tāne mai, wahine mai, whakamanahia I tō ira. That would be my hopes, that labels wouldn't exist in a perfect world. Or that it wouldn't even have to be like thought about, you know? Like it wouldn't even have to be like a thing. It wouldn't even be a conversation. Kāre tino whakaaetia mā te wahine ki te tū ki runga I te taumata, I runga I ngā marae, ai te mea he tikanga tō ngā wahine, he tikanga anō tō ngā tāne. Ka hoki au ki ngā mahara o ngā tūpuna, koera ngā mahi o ngā tāne, nā reira me waiho pērā. He tikanga Māori tērā, and kei te rongo e rātou e ki ana, so me just whainoa because he tikanga. But kei te kinda ai mai aho, like yeah, pretty much. And until I can do it karanga, auntie, you can't do it whai kōrero. So... Ina ka whakaai te hapu, te iwi rānei, nā rātou te whakatau whakamutunga, nā te mea, nā rātou te mana whenua, nā rātou ki te mana anō hoki. Nāre kāre aha ki au. Ki te hihia te wahine te tū ki te kōrero, tēnā whakamanahia. Kia taia tātou te iwi Māori ki te anga whakamua, me taia tātou ki te whakawhānui o mātua ke whakaro. And if that means that sometimes some wahine might have some better whakaro than some tāne on the pie, that will benefit us as an iwi Māori moving forward, then yeah, too, kōrero. Back in the day, those tikanga would have been brand new and revolutionary to us as Māori. So why can't we keep on creating brand new revolutionary ways of tikanga that still keep us entrenched in our culture, but just moving forward? That's gender. Done. Yay! That was a hard one, to be honest. Bloody hell. Ooh, that was a loaded topic. Jeez. Ooh, far out. Girl got me all hot and sweaty with that topic.